duše, prosto ih morate voljeti. Oni što vam podare taj osmijeh, kad vam podare poklon, to vam je nešto najljepše što u životu dobijete. Mi smo pripremili jedan program i ja ću vam samo reći ukratko. Taj program će trajati sat vremena. Znači imamo koreografiju učenika Resursnog centra 1. jun uz pjesmu Ljubav je kad te neko voli. Zatim simbolične likovne radionice u kojima će učestvovati učenici Resursnog centra sa učenicima osnovne škole Pavle Rovinjski i mališanima iz javne ustanove Đina Vrbica. Zatim Bobana Milić, član D-mola škole Danijela Alibabića, otpjevat će pjesmu Da te volim. Sa učenicima Resursnog centra 1. jun svi izvodimo koreografiju uz refren pjesme Ljubav je kad te neko voli. Nakon toga idemo u šetnju, znači rekao sam otprilike sat vremena će trajati i prije nego što se zahvalim ljudima i firmama koji su nam pomogli, da vam kažem zainteresovanim roditeljima i svima vama da imamo infopult iza vas i gdje možete da uzmete flajere, infomaterijal, gdje možete da pitate naše stručnjake, logopeda i defektologa gdje će vam dati te informacije koje su vam za sad potrebne. Zahvalnost učenicima osnovne škole Pavle Rovinjski, mališanima Đina Vrbica, Bobani Milić, članu D-mol škole Danijela Alibabića, Lovćen osiguranju, sponzoru našeg informativnog materijala i firmi Suza.